Hello guys, welcome back from Prestige Academy NPSC Coaching Center. For the first time, many youngsters can, especially aspirant can he needs why that is mon citizens can allow for the mon district manu ase in a coaching level mon for manu for the information ekta dio gane aji aigena ase bena first day itu janai ase. I think it is first time ekta hobo. At the same time, manu ke to assist kura la center ekta hobo moi hope kore ase. Why? Because kita coaching center ko mohan Dimapur te jaw lagibo, Kohima te jaw lagibo. Jawle mon holi bi financially afford kuna paregina, rent te buhole na paregina, hostel e direct buho gole mohan na pare itu jaga te dikhigena ahi ase. Aro lower mon mohan dure jaigene para manu loi. Boli bi aji to mohan sob karne itu bi tamor rasta ekta khola ekta hone ki koigena itu content ekta loi kena ahi ase de koigena viewers kan opor itu janai di ase. So sir, आपने की लोग पाइना कुछ बार first day जो चला दिया से direct to the point as a provider of the Delhi coaching center अपनी लगा it will first time first वाला एक ऐसे coaching center कोई जैसे बोले अपनी लगा concept को लोग first year को दिलो बाला सर. अच्छा, first of all thank you और viewers kan jadi dengan ini apa nih support ko deh guna the first कोई जैसे and then thank you for coming up turning up here. Ini nak mesti kujubu. Yes. So that the viewers can be harba channel na thaki bola kani. First of all, moi itu concept academy khulula itu NPSC or NSSB coaching khula la concept tu dia se bola do. Bisi manu coaching lo bola mon jai. Bisi manu do pahar jauh na pare. Especially the citizens of Mon de thaka manu do. So manu bi pahar jauh na pare. Parahan lu jai, lebih na parahan lu rugi jai. Walaupun batu household activities, ada tu core laga responsibilities, tapi pun batu fallback hujan. But core laga responsibility taka opor lebih, kun balamun tu ini itu competitive exam tu tiap lemon. Aro ini ya coaching kan bi olok tiap hal, juga kapnan bisi lagi. Ni mui ni juga example lah. Mui when I grow up. Mui di ina la khapna sahiche. So itulah khapna do mui kero fulfill lu grow paran kun brabi. Dan je kun brabi kadina suru wan. Yo ra mui di itulah khapna ekta thakaran do. Amian mon de thaka manon do mui isna khapna kun thaka man bisi thaki. Coaching do logo mon ama ba na pare do bi mon de bi logo mon ina ba bi mon de na. Ini alaga itu gap tu mui ro feel guri do ni ki punya mui itulah concept pra. Suruh guru sih Papna si deliver Papna guru lagi cuma. Since my right after my graduation, mui Papna si guru na khas. Cuma mon ini tak thakile pala. Guru na Papna guru na ado. By the grace of God, last year hi mui itu konsep tu mui materialize guru na. Inaga ayo parisi. Mui I've been in touch with some of the coaching institute around our Nagaland also. Kung balo debi ni keep in touch. Kina kacai, kina kuri, kuna ini konsep kan jadi oleh. Noleh do through YouTube, noleh through alak central laga UPSC pila academy kana. Itu anu saya kena mulok idea kan do so duisnya. Yang ini mulai disuruh keluar. So asal November 8 ini mohon input kursi, mohon la diberi komisioner di sini as a guest of honor, our special guest kan Imana Sri Wangpang, honorable advisor, like guest of honor kan Imati gina, aro Imana punya students union, punya union as well as punya ibu sokong, NSK kan, tapi so mati gina, aro even including our punya partis punya konsep ini, dan gitu mati gina, Imana konsep itu aja itu berarti nak kelas guna. Yes, thank you so much for introduction. Brief introduction, I mean, for the concept of opening or itu institution kolala for the itu koi dia se. Itia last year baru dia se. Itu itia tak kini aja. Itia tak tu mui last year baru kuliah kena suru berado November baru mui 2 months course suru kuliah. Yang 2 months, jadi 4 months deh kuliah kena direct 4 months baru suru kuliah. 4 months suru berado. Turn up to Polity that is last year we won. There were 12 of them. 12 June I
chora moi aru bi terna kuri ba to kun ba to terna ko je kun ba to alag kam bi kuri na ta ne alag ka ko je dia second page run this one acha aru bishi manusar itu prefer wiki itu hunule mon ho yati staff ta ando kiman manu ase ta kan daga experience pore lo koi di bu acha ala je nya ta mala faculty kan mondo so one friend circle le ase kilo de apna une kilo de kotha ure na mi mondi na aha je dan pansun na je moi melai na one pansun one of my friend Mr. Nyapong I do co-founder kani mulo de starting bra kilo de kotha ure na so bra aro mulo de sir kai ong bi ase and then sir engka aro sir kai ni and ase tan bi so manu bi aspirant khani ase tahan be aro and then luckily this year sir Nyapong do ulo do NSSB de go through in ase ta so to be mala students as well as one kani be ta aro inspiration ekta ase and then by the grace of God I storekeeper juga be na food and civil supplies ne aro ita je mon be sir engba maybe by the grace of God maybe this year means through in as I interview or chawla se NPSC de aro and then we have sir kai bang I bishi support ko de tai do already NPSC go through in as I na acha already chok te je boli tai mon be outwardly charada method ko and then we have sir kaini I be ekta experience ase tai prelims kan di kena hai ase mains kan bi dina hai ase aro and then SSC level bi tai tier 1 no the tier 2 grade ko na ase then tai sir kaini la extra ekta feature ki ase bole tai mon shi man ko hai nagaro as a punya as a whole man no she boy got maths ade but I do maths expert ase acha so maths expert ki lagi bole man ge NPSC hobi man aptitude aro CSAT part kani ro itu bishi important ho maths background phalo na so tai itu chara bishi phala hote yes thank you so much itia viewers kan la pore charges kan to or course to timing and everything it all of details kuri dibi gole acha course to man inya diase bishi pakto 4 months 6 months no le 8 months ina lage aro kun ka to 1 year course bi thage dibi man tera man ra kuri na aro NSSB karni bi aro as well as NPSC karni bi 4 6 or 8 months ina chahe kuri ase man tera to acha charges kan ro kini asa charges la to 4 months te guise bole to man without concession guise bole to only for NPSC 4 months te man 20 le lo aro 20 na ase aro and then 6 months bole to man 30 na boy aro 8 months guise bole to ini 40,000 na ko gole bishi komti lo ase dusra jaga de loa khona hisab te na one ina boy shuru kuri ase aro NSSB koi jabo bole to man 12,000 for 4 months and then 6 months kani do 20,000 one ina boy ase acha do kite ba like departmental exam kan achanak te to no like that to ta kan de train kuri bole short time ekta kane ta han ki itu class kan do le pare na pare itu bi pare one likewise one alak Nagaland coaching institute kan bar position na itu na jani already on this time one galo request from one this time na forest card itu la ni miti one ekta crash course ni na student kan na set for request ba itu kuri dise to student kan bra ba bishi bhal lagise ni abise one galo fit pa dan bishi learn kuri aro dan ki learn kuri itu bitan bishi lock paise na exam dia na revision fit pa acha itu first time I say like bishi bhavna kuri kini apni han itu institute or itu laga coaching center ekta establish kuri ase so bishi manu do especially ma side side issue kuri background na thaga manu kan thake at the same time financially afford ko na para manu bishi lok paina thaibo so apni la side pa like any kind of offer itu kan laga obote hat ahalo asinai aro ahile asinai
Yes, yes. Of course, one manu do pishi kap do financially sound no hai, or stable na thaki. Or one manga do ini nam is na hoji se. Last year lagawi pishi kap do one ini 30 mang se udah 15 di kunba 10 di. Jadi one paratak family la condition of kota saya kan one concession di paratak di aro do course laga fee bi one ek part so lagu nukuri. Tahan kina bili maze installment basis de ina di aro ikaki aja boleh do man this time bi dia tahan dinjun aja man scholarship bi kiba kuri. अच्छा अच्छा Scholarship boleh do tahan test di lagi scholarship ke. Kiman seat manu sponsor kurbo, manu sponsor kursi boleh do itulah seat de tahan test di mock test kan di na, mock test through je boleh do tahan ke full free course fee pau. Course fee pura full free na. अच्छा itu lah test di online sih ni itu kita boleh sih तो itu सब के दिले ऐसे ना itu test di वो करने तो माने one shop करने ini open रखे तो test this time भी one tinda seat sponsor kursi pun ba ai विभिन्न kursi ताला नाम itu orang pun dia विभिन्न kursi तो sponsor ba tinda seat sponsor kursi itu orang mock test ise तो हम itu ai se udah tinda select kursi man test select kursi na tan tinda itu dia full sponsorship peratan coaching center. अच्छा तो itu kan lah information in general kami kan pas boleh sih boleh kami kan kuntu kami ada platform sih like for example social media deh. Social media deh mana platform itu aja Prestige Academy punya Instagram page itu aja. Kalau tak ada follow kursi udah any information itu ini pajak. Updates boleh kan? Update itu pajak. So guys kami yang itu koi dia sih kita kan lah updates itu exam ekta ase noile opportunity or tahan upgrade kuri ase sob updates kan to itu institution laga do Prestige Academy right itu ge Instagram de amya follow kurbi na hoshi bole do especially aspirant kan ena kurina tahan la updates bi amya lo parbo or directly or indirectly tahan lo kurbi wan connect kula parbo bena itu bi koi dia ase timing kan to kini ase Timing do as of now do working person kan kita kalau morning evening dulu ya sih. Evening sih 3 to 5. 3 hours di morning. 3 hours na. Kalau kita baru 3 hours berarti kalau CB di morning. It depends on the students also. Student kan kalau extra class lo muna seperti extra class PPT. So guys, itu short conversation ekta provider Prestige Academy tai lore kora dem dam nihan bishi manu bujina thakibo kana hop koi ase and kun bra itiara majode kun baro tinda seat sponsor bra itu kan bunulo pari ase tangla naam ami hange na koi dilibi dusre kan side issue bilibi special things youngsters kan ke bishi manu lekha puribole mon hoi ininga line de competitive exam de crack kule like knowledge thake but the thing is that makan background side issue kuri ko jaga debi nichu opportunity hold guna pare itu ani itu moila side babi damor wish ase ki damor manu kan apni han babi sponsor kuri kina yadi kon jitibo kon ba exam through guru itu manu rai deserving manu hi pawo sitto but the thing is that এটা কোনটো server itu sponsor kuri dia ase ininga la manu kan bi bishi ulai bishi bhal guna mahana side by do bish ko achana idea ase and last message apni la side pa especially youngsters and mahan bishi khushi pai ase moi to pora line de iman mon na dia wala ase kotha pora line de bishi mon dia wala ase ami bi jane but the thing is that bishi manu itu to wish kura ase dimau de kohima de boha dem de coaching lo bole aisho legs pilai ro rain buibo lagibo tai hostel le rakibo lagibo at the same time coaching fees dibo lagibo na noile manu khode bohi kena itu jaga panai gitu tiktar begina ayo na pare itu kan bisu ase and aji mo town de itu jaga pongja do mohan di bishi inspire kore ase we hope and pray that bishi manu cooperate korbo aro tai kan bi ki pare ase bishi bhabna kore kina kon ba first ti kam kore ase itu kan to te study kore kina itu to society karne noile stepping ekta hobo karne mohan la yade thala citizens kan karne to bhabna kore kina ani ase du damde man so pi cooperate kuri kina aro tahan la side pa ki kurule pari ase model kurule itu
মানুহে কিমান মৰম কৰিলিবি মানুহে একদম ৰাস্তা দেখাবলৈ মন হলিবি পুৰা ফ্ৰী বাদ নাথিং গেট বাই ফ্ৰী না ফ্ৰী বাদ কৰোঁ নাপাৰিব ষ্টাফ কাৰণে চাব লাগিব ইনষ্টিটিউশ্যন লা ৰেণ্ট দিব লাগিব কাম বেছি আছে এইটো কাৰণেতো চাৰ্জেছটো ল'বই লাগিব বাট থিং ইজ ডেট তাখন পাৰাটা কনচিডাৰ কৰা আৰু দুখ মানুহৰ না ওপৰত হাবি মহান শুনিবলৈ পাৰি আছে চ' হোৱাট উইল বি ইয়ৰ লাষ্ট মেছেজ টু অল দ্য ভিউৱাৰ্ছ To all the viewers, moi daga message review hoke amian be parata amian mon district laga pitore un experience ase itu an mi dehi pola ase mon be and then mon be kundu jade parata modot kuru pare modot kuru and then kodibi mon modot kuru mun jale be amian an ai to mon modot kuru na pare jo wani amian ai se doubt han ki ni ya wan na faculty kan biso experience kan ya so parata kait kurugo na di lagi na ek probi ni dia manu anba hekabi no already di gina no la tahandi already fruits to dikhi gina and by kaya so hoy agi de amni wa kon na psi manu bado faculty dikina ka asena ko na bi pishari dai che mo bi then mo an bi form kura bi na psi koi dai che so itu bani bi mo clarification exams na do so well experience is already there if cards will sir in babi NPSC ke kothro kare kono isa kure ase so ini saya ya faculty kan dan kala do so polai jaya ase exact I hope lahan ba kai kura mohan ba kai kura student kan je ini already acting knowledge do hai jo kona iswas ase so gede cuman duk ase ni tu romo na se ko se to man ge ni reach out kuri na man ko kon ja itia puisa di na pare ni wala to tai khani to exam di bole mo na se na aro exam line te time ke guidance lagi ase ko to we are ever ready to help na kun experience ho di and itu darwaza ro super ni open ni ase itu bang one day even churches kan side price ho to man extra concession thake 60% off and concession dia ase and then Mondar college fee man nai do mon well na no le Ongkau college na tadi pa pasok no le tadi pa ang biru mon tadi bi mon concession di college kan ba ana fresh graduate kan so guys video to ere ena video si amian sob details bujina thaibo koina hope kore si anyone kuba inquiry lo le mon asi biru contact number at the same time tahana insta page bi etu di ase amian ge koina han especially kitia mon district te koi jesi bole নতুন চিজ একটা youngsters kan manu jaga dikhina nichuba desire kora cheez to nichuke happen kora na bolibi nichula bhai bhoni kan youngsters kan de itu face kurule na dibo kana beshi alak alak corner de ila uplift kule society uplift kule try kora do mahan dikhibo pari ase aro kitia bi tahan ekla bora paribo laga agi de jaw laga nohoy mahan cooperate kurisi bole hi mahan reach out kurisi bole sob to ekilo ode ekta ekta ke othaule paribo so I do request all the viewers to video short video ta amni khan pass on kuribi aro ina dikha pora taige beshi dimag ko share kasilu video taige baking nai at the same time ko jaga re dure jawle na pari kina stuck hoina thaka manu khan the prestige academy de ahi kina or ta hande contact korina details ekta guide ekta loise bole amni garne practice future life stepping stone bi hobo pare korina moila side prabi to koi ase thank you so much for watching may God bless you all and see you in the next video